Football ti par zaruk som pariat na ngai khavele don ta ila Victor Boniface Leverkusen forward hian thokhat lai khan Saudi club Al Nassr azom man che pani kha ma se thui tak anin dor nuin transfer a hlot ling talawa khami chung chang kha ama Boniface hian soin khati lai khan ka manatan euro makta doi somsari lai an the chuaka atam tham le Leverkusen khan no lovin anpom zui tarenga keipo chuak tura in ruah manin ka suitcase thlengin ka ti fel man vek kol na ka chenga ti chuan Frankfurt airport kapana sum min si mu kha atam tham ema wangin ka thil hlu thuam le in bel thin te chu kalsanin ka thian te ka hnut chia ti chuan airport a ka oma transfer puitin be sena nen ka ngak taran maya ma se ka be se puitlina om talovin last minute a engkim atop ta vek ani chumi hnu chuan ka thian phone ngal watin Louis Vuitton t-shirt ka pek chekha ilashia em tin ka zot ngal ati ani Victor Boniface hian Saudi club atanga sum tam tak hlo tura somna adon khan a khelna klapin a chuan phal saka ama point sum tam zok na chu a shelo mai po ni lovin a phur leya a thil nei man tam le in che moina te kha a thian te pethenin a sem ngal thot thota ma se transfer a hlotling le ta si lawa a thian te hna a thil pe kha engemaw chen chu adi le ta dun ani phur lutuk nakara rilru ti film zolo poizia azir chhuat thei ome thil tha lo thleng tura be sei kan nei awanga kan phur lutuk na hi kan thonun thiam atula ani lo chuan over reta chet min lak tir tu achang thei thin ani Neymar hian ti hian asoyani kha kei hi dan thei kanilo ma se liamin min dang ta thung sia hei hi jin konga betelani tin Brazilian superstar hian athiamna le theina sang tak hi khelmuala dan theilo ani thu chuang taka asoi rualin liam awanga aduang poa ain khel theilo na in ati boina sajia a hrerenga liam awanga a hlotlin tur anga hlotling tok lova ain ngai ti po a hria thiam theiani ma se heng thil te hi apom thiam le thunga footballin a kentel ani na pom thlapin rilrunat nan le mani nual phanan amang lawani thil clear thiam hi a hluwa apoimo boka limna nei zel turte beiseina nei zel turte a kanmamo ani abik takin thil thalo alo thlena thil omdan clear thiam lo le dongsong thiam lo chuan beidon na an nei zui fo Neymar hi a in hliamna satte reng nen tun thlenga beidong lova ala in khelve zel na chante khelmuala a hlim mel mu tur ala om fo theite hi thil a thlir thiam wang ani ve pakhat ti hi apom om hle Felipe Luis Atletico Madrid player thin Chelsea tante po khelto tuna Brazil club Fluminense team lotling taka kai shwai mek tu hian soin player no panglam 80% hi chuan branded bag ngat nei chungin tualan lenga euro zaliman phei khokte bunin tatu pariat vel nen star player a in ngaina nei chungin nun an manga anni hian khovel dik tak an hrelowa khovel dik tak hi an thei ngilani atia Felipe Luis hian thangthar player tamber hian nun dan an thiam talo hlea angaya nomsak lan moile in lak san lama an kalna sa an chenna hmuna thil tak tak hi an hrefia talo ni in angai adik kan ti puyem le Miroslav Klose German legend point thangthar te hian kan hun lai football kan thlir danin an thlir ve tolawa footballa kan in pek na thuk tak angkha an po phak ve to lo tin asoi to bokani kha thangthar player te footballa an in pek na le rol u jok te footballa an in pek na hi a in thuk hlei hle in kan hreve em in khel chol san to player engemaw zat chuan thangthar player te hi footballa in pek na tak tak nei konga an dal ta hlea an ngaya abe bom lam an boi puina salutuk hi a chan lian taka an ngai bokani Liverpool Peter Crouch Xabi Alonso le Darkai te an khel ho lai kha kan la hre ome khati lai khan tum kha chu changni pasari Champions League final khel ma dawin go karting lama inti lim tumin hunan manga tlan konga tlana anin lain Peter Crouch sakhal berker kha a break a chetlat maya atlan chak angreng sia break thei to hek lo le ama a om Xabi Alonso le Darkai te kha a hnai zela chuti lai chuan crowd hi achi ai chuang mi alo angai tuana film tak mangin Darkai nge Alonso hi team tan hluzok ti angai tua
ti chuan dark guide asuta zawk ani he thu hi Peter Crouch hian asoya han ngai tua chian hian anui za thlak pia lama a hlim om phia nang ti arin thiam thei ome tunang huna te po hian in mu khom le ta sela an la soi chhuwa fo tur zinga mi an nui pui bok bok tur zinga mi ani ngei ome footballer te hian hun all an nei tlem hleya ma se hun all an nei chunte nuam taka man tumin am takin nun an hmang ve thin ril ruti thoven na lam hi an bona saber boka achan pakhat chu season tluanin training haw tak tak an neya match haw tak an khela team chunga elpui nein training na an zongzong an pek ang chiin match an khela an zongzong an pek a thula chumi pialama an taksa enkol uluk angaya wangin ei in thlengin an du an ei ngam lova antana thatur chawan ei in sum ngai na thil atam hle chutiang nun nei tu an ni awang chuan hun all an nei chol an neya te hian ril ruti thoven tumin nuam taka hun man an duwa chutiang tur chuan in sen po an in seng tam thin hle Peter Crouch te thian ho po hi hun all an nei zewa chuakin an in ti hlima ma se an cheswal na teu hleya an va nei siamin an cheswal na ta lo hlau zawk ani an chanchin hlui te hi an ngai ve thei ngotin arin om Brazilian Rivaldo khan a hun lai khan Barcelona atanga input chhuwa duin AC Milan azomani kha khami jungchang kha ti hian soin kumsang ni pahni ni puilain Louis van Gaal khan Barcelona azoma khati lai khan Barca player ni ma ila van Gaal khan atima khan rei tak om turin min du don lo ti ka hria keipo in ka coach ni turin ka du bik lo ti chuan club lamnen indorin zalen turin in remna kan nei ta a eng team po free transfer in ka zom thei pha ta ani club tam takin min lak lu an duwa chung zinga chuan AC Milan ka thlanga achan chu team ro pui takan nia chu ba ka chuan Serie A khan min hip lewang ani bok AC Milan a khan bul ka tan thaviau na in ka khel tharei lem lova achan chu kanuna hun har satak ka to lai ania kanu puinen kanin then na khan min vona hle atopa ero kum thata kan mang ti thei turin amor kan boka Champions League ka sangni pathuma no moi kan choi khati lai khan ka careera defender ka ma chon zong zonga rorum ber ka khel puya voitam tak ding changjok ni tuma ka ma chon thin Paulo Maldini ngei mai kha khatia Milan ta na ka khel khan keima le keima in shilin awan nei thak ngei mai tuna chuan Maldini nen team khata kan khel dun ta ania engma lau tura om ta lo ka ti hial engpo ni sela Italia khan defender thatak tak antam hleya Spain nen chon in anglo takani Spain a kha chuan defender ka ma chona haw tak ber chu Fernando Hierro kha ani ati Rivaldo hian Maldini kha da sang le ti achianga defender zongzonga Maldini da sang ber tu te zinga mi ani heiba ka hian Manchester United tran tu te na an ngai nat lo ron Van Gaal kha Rivaldo ngei po hian angai na bik thak lova Barcelona achua san chan ber kha alo ni renga ahun lai khan soi om deu ma sela annuwa ama ngei na asoi nu hian achiang zualta ani Clarence Seedorf Dutch player munam lutuk thin hi a khel mo phak te kha chuan a thiam zia le team tan atang kai thin zia te kha kan la hre ome ani hian ahun lai khan Dutch club tha Ajax ta na khela Spanish club tha Real Madrid tan te Italian club tha Inter Milan le AC Milan tan te po a khel manani kha khanga khan player minglian le langsar tak tak a khel pui man nuala chungzinga chuan tha ati ber a khel pui to zongzonga thabera angai ti hian a soi ka in khel velaya ka khel pui thin zongzonga thaber chungchang ka chhana chu ka career puma ka chhana thin Ronaldo Brazilian ngei mai kha ala ningar ngare thauthak ruwa lovin Ronaldo kha a thaber Netherlands a khan Ronaldo kumsom pariat mi chau kha ma chon zongin ka khela Spain a khan kumsom somni pakhat vel ani lai khan a khel lea ti chuan Italia Milan tan kan khel dun ta ani ama tak tak ka mu chiana chu training kan nei thina khan ania mi tuin emo thil ngai reng a man non tlut nu poa a hlotlin pui zel chuan van nei wang ani lo rim midang tu man chakna tharui chedran na tlan chakna khoi zawna le mani thiam thil in kobrem takin Ronaldo ang khan an mang chuak ngai lova Ronaldo kha chuan ani dan tur ang thlapin a mang chuak thei zelani Ronaldo kha chuan midang ang lo takin ball akeng thiam bik leya
a finishing angte kha midangin an nei ve mi alawani ani kha thiam thil tin reng om khom na ani ringot ro pui takani keima le keima kain hril tak hial chu ani Ronaldo ang hi omse akianga khel ka du nge yang Barca tan a khel lai khan kan ma chon thina korte po kanin thleng nge khang huna te po khan ka hril thin chu akianga khel hlan ka nga lel thu ani annuwa chuan ka be sei puitlinin awm ta a ka van nei tak zet ati ani Cedar fi chuan a khel pui to zong zonga Ronaldo Nazario hi a thabera angai min mi a tuman an el phak lova angai ani topic danga luta ila English Premier League khel tura in pet kai hlim Leeds United chuan an team thuam chaknan kumsom ni parukmi German midfielder Anton Stach Hoffenheim atangin an la luta a amanatan palmak tadwe som pasari an seng ani hi kumli dai contract an zia puya German national team tana tumni in lan to hi Leeds United hian tangkai pui anin be sei leya Premier League an rin rol zinga atel ngal ngei arin omani Leeds United hian Sebastian Barno te Zaka Bizol te Gabriel Galmanson te Lucas Mecha le Son Longstaff te an la lutoa anni ho hi Anton Stach hian zui ve le in Leeds United hian player thar engemuzat nen season thar English Premier League hi an khel don ani Stach hi midfielder palian tak ni in fidruk le in chilia sang ania mualaya bolkanga phe chuan nok tham tak turani Manchester United chuan an du Cameroon forward Bryan Mbeumo an la luta Sky Sports in atarlan danin amana palmak de somsari pakhat an seng heta hian atira palmak de somruk panga an peya abak palmak de rukhi add-on skaltlangin anin pedon thung United hian Mbeumo le an dil na tum ni lai Brentford in an nol saka ma se United hian beidong tu lova dorzui zelin an dil tum thumna an hlot lingta ani Mbeumo hian Manchester United a hian kumnga dai contract aziaka kum khat dang po sei theina turin thu an thlung tel bok ti hian khomuang lovin Manchester United pre-season tura team squad azom ngal don ani Mbeumo hian soin Manchester United zom na rem chang awm ti ka hriat khan ka suang tua thin puitlin turin rem chang ka nei man tangkai tumna ka nei ngalani Manchester United korha hian ka seiliana he club zom hi ka suang tua thin ani ka ril rupun mangpo nimin ain tuna chuan a thata zoke ati ani Bryan Mbeumo hi Cameroon player ni ma sela apiana hmun chu France Avalon hmuna ania France hian football academy te zomin ain zir ta zela Troyes tan ace level sang ate a khel nuin senior team a bulatana France club Troyes hi senior level a bulatana ani Troyes atang hian sani som pakwa khan Brentford in an leya Brentford a hian sangni som pakwa atangin kumin thleng khana khela Brentford player poimo zinga mi ni in English Premier League anin pet kai theina tura an player tangkai ania English Premier League a Brentford an himzel theina tura an player tholok berpol ani zuita zelbok Brentford tan hian season liamta English Premier League a khan goal somni khungin ache thaleya ache that ema wang hian United hian khomwang lovin laklu nge yan tuma an hlotlingta ani Mbeumo hian Brentford tan match janhi somli pani khelin goal somsari akhunga assist somnga pakhat anei tela ma ason tak zel na hian club lian zoka khel theya ahlang kai ta ani bere Manchester United hian player dangpo laklu belzel an latuma tuna soirik zinga Victor Gyökeres hi Arsenal makhala laklu an latum fana ma se Gyökeres hian United zom adulo ni in then khat chuan an soi ve thung ma se sumle paya United hi an tang huai ngam zoka Arsenal in Sporting base na an puitlin ngam lawani chuan United hi Gyökeres tan po du thlantur om chhun ani theidan ala om ve tlata chu wangin United hian tha an thla du big lo ni in alang striker dang Oli Watkins te Chelsea forward Nicholas Jackson le Benjamin Sesko RB Leipzig forward te hi United hian an langai ven ni in tarlan ani bok United hian Marcus Rashford Barca lama lonin an kaltir dona Alejandro Garnacho Anthony le Jadon Sancho te po an chuwa ngei mela United hian tlar malam player laklu an mamona asang le Matthews Cunha le Bryan Mbeumo te la luto ma sela United hian tlar malam player hi laklu bel an latum cheu ani Victor Gyökeres big hi aming kan soiri ta sa soizaw talokila Arsenal in laklu andua ama Gyökeres po hian Arsenal zom adu
ma se Gyökeres hi Sporting player ania Sporting tan in khel tum to lo ma sela Sporting player ani na abo chuang lo chu wangin Sporting hian Gyökeres a man chung changa release clause an mang ani lo chuan an du zat an phu theya chu Arsenal tan mek na po ani ta chi a Arsenal hian Sporting ina an phu zat an sik chuang ngamri lawani transfer kongka hi honreng ani don lawa khar huna om don chu wangin Arsenal hian transfer kongka hon chunga Sporting anin rem pui thei lawani chuan Gyökeres hi an lalu thei don lo ti na ani hetiang kara hian Manchester United hian Gyökeres mana sum an the chuak tam ngam jok ni in tarlan ania Sporting base zat pek anin huam ni te point soi ani thuleng ma ni se hetiang hi thil ni dan ani tak ngat chuan Arsenal ain Manchester United in Sporting in remna an nei pui jok ati ngama ma se Gyökeres an United ain Arsenal adu jok box hi Arsenal Manchester United Sporting le Victor Gyökeres a hian thil ain kal na sa thei ta viau mai Arsenal hian Sporting ina an base zat pedu tlat lo ta sela Gyökeres hian Sporting tan khel adu to box hi lawa Manchester United hi lo thei lovin apan mayangem hei hi a thlenna chance sang lawa ngai iniri ma sela Arsenal le Sporting anin rem thei lo tlat chuan a thlenna chance asang tial thei mai thei Gyökeres chungchang thil om thei zeldin lam hoin kan bel zok ani e transfer thuleng dang kan soilan main in khel tur te hi soilang le ta photila zanina hian UEFA Women's European Championship sang ni somni panga semi final masajok khelani dona darsong panhi le chan ve hian England match team le Italy match team te anin ma chon don ani tuntumin elna hian England hi group D a France Netherlands le Wales tenen omin match thuma tum ni an chaka France laka an tlom point ruk nain group a panhina an nia knockout round anin hlangkai an ma chan tur Italy hi group B a Spain Belgium le Portugal tenena omniin match thuma tum khadan chaka tum khat draw nain tum khadan tloma point li chau nei ma selate bula panhina an ni pha ka wangin knockout round anin hlangkai ani tichuan knockout round ma saber quarter final a England hian Sweden ma chonin goal ni ve khunga anin ne tok nuwa penalty shoot out mangin goal thum goal ni nan nea Italy hian Norway ma chon thungin goal ni goal khadin an ne tichuan semi final match ma sajoka England le Italy te hi anin ma chon don ta a chak jok hian final an lut don ani semi final match nunung zoka hian naktu zan lai pel dar som panhi le chan ve a Germany le Spain anin ma chon don bok transfer thule ngai thak chun zom ta ila BBC na atarlan te hian bultan te hang heta hian melin tar langin Manchester United chuan Aston Villa atangin Emiliano Martinez Argentina goalkeeper kum samthum pani mi hi laklu antuma ma se Aston Villa in palmak te somli amana an chiara hetiang zat hi chuan United in lei antum lo thung United hian don niama mantlom zoka lei antum don ani ESPN in tar langin Colombian forward kum somni pariat mi Luis Diaz chuan Liverpool chua san ain be sei chun zom zela Bayern Munich in be sein ama Diaz po hian Bayern zom hi adu ni in tarlan alo ni to ma se Liverpool hian tun thleng hian an la chel thei zela Luis Diaz hi an chua tir don nge an chel tlangang ti hi ala chiang lova an chua tir mai rin na hi lian le ma sela amanata na an be sei zat hi ama be sei tu te hian pek anin huam lova hei wang hian Luis Diaz hian club dang pandon po ni sela aman tur chungchanga hian Liverpool hi Luis Diaz be sei tu ten andor fe atul don ani Telegraph in tar langin Newcastle United chuan Burnley atangin English goalkeeper James Trafford laklu tumin zui na sale ma sela Manchester City in kumsam ni pani mi Trafford hi laklu antum ve ta ka wangin Newcastle hian Trafford hi an chan lo mai a lo thon om ta hle Football Insider in tar langin James Trafford hian ama be sei tu te zinga Manchester City hi a on berni in tarlan ania City player luania a club luya hian player poi mo jok ni tura kirle aduni in tarlan ani Times in tar langin Newcastle chuan an defender poi mo Tino Livramento hi thun nge antuma contract har an zor mek Manchester City in Livramento hi laklu antum ni in thua thang thina hetiang kara hian Newcastle hian shral an phal lova an player poi mo kum somni pani mi hi hun reizok chel antum ani
Manchester City in Livramento Manatan hian Paul Magtadue Samruk panga an seng ngam ni te poin tarlan alo om to ni kha heti lai hian ESPN in tarlan dan chuan Manchester City hian Livramento hi zui zel an tum talawa khodang hoin defender dang laklu tur dap an thlang jok ni in atar langani Star in tarlangin Tottenham chon Liverpool ina laklu an tum Crystal Palace defender Maguire hi laklu an tum thar ve le a Tottenham le Liverpool te hian kumsom ni pangami English center back hi anin chu chunzom don ni in alangta ani The Sun in tarlangin Manchester United chon Chelsea atangin Nicholas Jackson laklu antum chunzom zela ma se Chelsea na an phut zat sum tam tak ero the chhoin huam lovin man claim zokin Jackson hi laklu antum don kumsom ni palimi hi AC Milan le Napoli te point laklu antuma ma se Ramdang club te hi Nicholas Jackson hi chon pan adu lawa English Premier League kha chunzom zel adu ni in tarlan ani Telegraph in tarlangin Aston Villa Chelsea le Tottenham te chon kumsom ni pakhat mi Manchester United forward Alejandro Garnacho laklu antuma ani hi United hian Paul Magtadue somli Borvelin an hral phal tura ngai ani Italian chanchin butian tarlangin Juventus son English forward kumsom ni pangami Jadon Sancho laklu antum chunzom zela heti lai hian an player nei sa jingami Samuel Bangula kumsom ni pakhat mi le US striker kumsom ni pangami Timothy Wete an chhuatir thung don Portuguese chanchin butian tarlangin Manchester United chuan Sporting atangin kumsom ni paruk mi Morten Halman laklu antuma ani hi Manchester City point an be seimeka Dennis midfielder hi Manchester Club lian pani te hian anin chu chunzom don ni in alangani Telegraph in tarlangin Chelsea chun RB Leipzig midfielder kumsom ni pani mi Xavi Simons laklu antuma ma se Xavi Simons la lu tur hian player an nei sa then khat an hral angai mai theini in tarlan ani Sky Sports in tarlangin English Premier League club West Ham chuan Leicester City atangin goalkeeper Matt Hermansen laklu antuma kumsom ni pangami hi andor to ani Guardian in tarlangin Nottingham Forest chon Italian club Bologna atangin kumsom ni pani mi Swiss forward Dan Endoye laklu antum Mail in tarlangin Liverpool chon England under-20 midfielder kumsom ni mi James McConnell contract zia tharpuyan tuma Liverpool hian an academy chuak hi hunrei tak chel tumin senior team a po player poimo lani thei tur zinga an nga ya contract thazok zia tharpui antum ani Florian Plettenberg in tarlangin Sunderland le Fenerbahce te chuan Leverkusen atangin Granit Xhaka laklu antum chunzom zela kumsom thum pani mi Switzerland midfielder hi Sunderland le Fenerbahce te hian leidil na Leverkusen hna thlento ma sela Leverkusen hin an lo nol saka ma se an beidong du bik lovani Italian chanchin butian tarlangin Liverpool forward kumsom ni pasarimi Italian Federico Chiesa hi Italian club Napoli AC Milan Roma Juventus le Inter Milan ten laklu antum English club Everton chuan Real Sociedad atangin kumsom ni palimi Japan forward Takefusa Kubo laklu antuma andor mek ani France chanchin bulian liqui pintar langin Fulham chon Montpellier atangin kumsom thum palimi France goalkeeper Benjamin Lecomte laklu antuma an laklu theingei po anin be sei ani Italian chanchin butian tar langin Turkish club Galatasaray chuan kumsom hi parukmi Italian goalkeeper Gianluigi Donnarumma laklu antuma ani hian a khelmek na PSG a kum khat dai chau contract anei towa contract thar chungchanga PSG nen hian an la in rem thei lova hei hi rem changa lak tumin Galatasaray hian Donnarumma hi laklu tumin antin zone ta ani Italian journalist Fabrizio Romano tarlante soikai ta ila Barcelona chon Inter Milan atangin Denzel Dumfries laklu antum lova tuna defender anne sa Jules Koundé hi thlun ngea contract zia tharpui antum ta zoka chuwangin Barca hian antlar hnung dinglama khel tur hian player thar ni lovin anne sa hi chomzel antum ta zokani Dumfries hian Euro Magdade somni panga release clause neima sela Barca hian a release clause mangin leyantum lova soizom ni thin ma sela Barca hian atak taka chuan Dumfries hi laklu antum lo ni in alangta ani Italian club Cesc Fabregas sakai shwe komo po in la thazelin Real Madrid atangin talen nei thatak mai Jacobo Ramon an lalu dona athupungin inremna an nei to amana hian Euro Magdade ni point panga an seng dona add-on scout langa impact bel tur anda telbok ani hei baga hian komo hian Jacobo Ramon hi an hral le ni chun an hral na atanga
50% achan ve zet Real Madrid nena an pek angai don boka chutiang tur chuan sell on clause 50% anda telani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile phot ro se